Bihan mun masuk surga aja dulu nyuludur gula tak kau cicir sambi gula maki gigi tak harap aja mak bocor temu gula bihan ke sanu tak masuk bihan caca menurut nambah tore norok dah iya mungkin tukang pidato maki siapa tahu ke dah iya main norok gula gula sini kaki ya gula mun masuk tak dulu nyuludur bihan tak kau cicir sambi aja gula dah iya daripada masuk ya keng mun pada tak masuk cari seharian deh keng pada tak genan ngeri ya keng mun jan potongan masuk ya lain bon nap ngeren nap dinan mangane jabun Gus Bahak Nur Salim jak saking malaikat maut ngiding katang pengajian pola oleh sadar dah budi jamun Gus Bahak jadi sadar perban morok Gus Bahak ajarin tak gini kah pas tepak keterangan gini kah jangan malaikat maut kasta pada puja saking ngiding polami oleh sadar kok ada ke ada los anda lihat dabu deh keng tenang ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat paling geni ini malaikat maut. Apa mai pakai ini? Polan malaikat seret. Tamu lang ning inyo bulu dua. Seret. Tamu lang ning belumpungan lima deh. Keset. Riberin doh. Banyak kening nar. Banyak kening nar. Nyo bulu segone jangan gelebuna. Keset. Keng magini malaikat maut ka dito Jepun Habib Hashim Kamal Asgaf Banyuwangi magini malaikat maut nih cek saking aing tase ekiliaki kasairan malaikat maut nih setunya ki kebuah puh bunyi kene pai ko pura ki de emri malaikat Jibril lembang ini ke setong seret sini atau po bumi langsung ini miko buraki isabat di melembang tong penggu laku sana mate kafe lagi malaikat maut lapor apa mate kafe pun ning kiamat mate kafe pun di bodina Allah debu bodoh sikit amat tegi serang ban jadi oh ya engkau kowe lu ini gitu lebur ceretan itu bunya benar itu bu TV dari mau can marah kasta kok jak saking itu bunya beritahu jak sakit ngari jak anu lawonan kok bila niku yo make kasta jak lah mate kapi mangane jabun Gus Bahak Nur Salim jak saking malaikat maut ngiding katang pengajian pola oleh sadar dah budi jamun Gus Bahak jadi sadar perban morok Gus Bahak ajarin tak gini kah pas tepak keterangan gini kah jangan malaikat maut kasta pada puja saking ngiding polami oleh sadar kok ada ke ada los anda lihat dabu deh keng tenang ke iku lebih lagi ambian makin lihat dabu sakit je ko beter ke sepenting ambian terolia rahmat nalikana mate kan bade kalimat doh Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad ngak tengahan bade kalimat wa rahmatan indal apa rahmat ikuti keterangan berikut ini bade doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab dalam hadis dalam tafsir ar-rahmah ma hiya ar-rahmah apa rahmat dia ar-rahmatu hiya Jibril rahmat itu adalah Jibril nih kan angkep deh ada yang mati deh rahmat ya geng meja dia geng bian montako boleh bayuan musleh mati ya jadi kan biasa level-level bahaban mati ada kan bolong roh nyebut
orang lemah mati gigir ambian mun nyanti kireng mati jadi gigir kata jadi ya talken la ilaha illallah kan guru lah tak wadeng guru mah tak wadeng mah di sini guru tak wadeng guru pon itu sudah berada di alam bawah sadar tak wadeng guru mah ada lah malaikat saya padang kapil padang ya mbian padang iya wa antum hina idin tandurun padang ke siapa berdesa ke debu padang ke kanang nah berdesa debu padang ke malaikat tak berdesa debu padang ke pi jadi aklub amin Allah la ilaha illallah nyetek ya waduh sing ngocak deh iya cek kepurun Malaitul Mati kok rida lah rida ambur aja ngocak deh ambur lah talken boy rida lah tahu sang ngocak rida aja bon mari sini kah toron rahmat saya lagi malaikat Jibril pangunya sini ke musleh sel musleh si aglau ya fulan angkep musleh ama ta'rifuni mbak tahu kan kau muslihatun punten ana Jibril engkau saya kojak Jibril ana rahmah engkau saya kojak rahmah sepet tabaan wa rahmatan indal maut wa hab lana min ladunka rahmah wa hum a'da'u aro sepadang ka badro apaan ambuun teretan kapir ja tororo ja aro setan geng panjeropan ro wa hum a'da'u karo musona ban mana setia ban musleh famut alal millatil hanafiyah mari ban mati Islam jo mari bikoi tonton nah tonton ban malaikat Jibril la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pak muslim macam salam macam itu bu ban malaikat maut sini ini ibu jadi si pengis jadi ibu jadi itu bu sake cetak laonan lah tapi muslim isem ada apa isem lembang malaikat Jibril sekanan keber siapa nikah pah padang swarga muslim misem sake kentek geresa saken apa kelompaan apa bunga bah ma bisa teh geresa sake perasaan merubah keadaan orang rimun bunga make nyok tak geresa mantananya roh dujak sama andam tak tidung kulaku mak seger apa perasaan merubah keadaan pada tuan rumah hibur deh tek dan te anak kok makai sekejo jo abid ini mana tarabu gitu mios banjo aja ketelepon oleh duk remer aja imulan na banja padahal kau lemangkan jak gule dari ponjonan hibur nah gule lemangkan pakun gule tak kira ingkar janji kecuali meninggal dunia mohon kita mati entar sebodoh unjungan melaran bah bodoh pada entar maneman kemana-mana kan apa pada eman di mana berdeng pakai ke unjungan mana-mana wala entar gula yo jauh pada butuh ke unjungan pakai tukang pidato mun dah sing unjung mun sangku tak ngangan gitu hiburan apa makai sekejap tuan rumah mak posang apa perasaan merubah keadaan karena memang menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan terutama menunggu kepastian tak iya rabu enjo posang roh iya posang engkinya posang itu bunya pada muslim petajok ngelak seojang ngawan malaikat muslim isem apa cebungan nih ngebes warga nih padan menderengkan to masuk ke jeding lepangaran jan nekan hajat leber buka sarung buka lagi kok nongkok deg ban bini keluar apa anan tabrakan wae lao iku keluar ning langsung berkah mayun mangket iku apa sarung aku ya iku apa perasaan merubah keadaan masuk akal Bomasa waiko aku masa ini kini malar muka mian dari babunga aku lagu babunga ada rumah turun ban malaikat sampai beri kabar innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma
istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang ada bu Allah di tang pangeran, orang jadi istiqomah. Apa istiqomah? Sayyidina Abu Bakar ada bu, ailam yaltafitu ila ilahin wairihi, artinya tak pernah atole ke selain Allah, atena pada Allah, pandeng pada Allah, tak mandeng ke selain Allah. Mula dia laku malaikat bakal toron ngambak kapi jemput orang si mati aja dia. Pas ada bu, Allah takhafu jangan takut, wala tahzanu jangan susah, wa abshiru pabunga bil jannati allati kuntum tu'adun, wa najri bakal ngaule surga jelakar sejanji aki keban. Amin. Paham? Terdekat ni kak kafe ni kak, terbunga kafe, mati misam kafe, husnul khatimah kafe, kulaku astana di raudhah min riyadil jannah. Amin. Keng amin malah tak joko. Menamin malah apa? Jadi gua laku masuk surga apa benda amin jadi. Tanya kiban malaikat. Damar masuk surga malaikat. Apa benda na? Amin nih. Ngalto ya. Jalan bola aja. Boleh beri nasango dua bae banyak. Tori mah mulai. Tong. Salawat. Dua sedekah. Ni ke petajem. Salawat salabat gelak saya mau salawat saya pak kau lewat ngamian mancing sampai berbesmili aing tengal adritisan macam salawat saya pak compong mian macam salawat saya pak jasadun tamakkana hubbuh ahmadah fi qalbihi tallahi annal arda la tablihi, badan seatena pada cinta ke Nabi Muhammad demi Allah ku laku bila masuk ke dalam kubur tanah tak ada sebengal maancor badan panikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda selawat ku kan guru nyari won selawat terseremian won geng tak ada selawat terserah. Ja'ala sallallahu ala Muhammad, ja'ala Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada sarawan, namanya sambian. Napa salawat Fatih, Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Napa salawat nariyah, Allahumma salli salatan kamilatan. Ada sarawan. Senapa kali ke muslim? Boleh tak maton rah, boleh seku di kiri orang. Boleh mon mator baca sebu. Iya mak kai dari ngacabis. Engkau dah iya. Kita baca lagi kiri orang tan gula tak nyorwah gula nyoro macam salawat berempat kali baca iya kau tak dingin kau kiri orang menolak pengajian kada jaga nawak bila suruh macam sibuk padahal hajat ada sibuk ya siapa orang yang macam sibuk kali macam salawat lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah tak kira mati sampai padang ke swarga ni kulaku sampai padang ke swarga na mun lama dia apa padang ke swarga na hari ya ke mun orang lebur macam salawat sibuk ah anan barokah menganta putaran kiai banyak barokah karena libur ke salawat wa barakatu mulazamati shalah wa salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil waladi wa bi waladil waladi barokana ilzam maksudnya barokana mulazamah istiqomah maja salawat anika bakal nyap-cap ke anak ben ke anak-anak sampai ke kompoi mak aku boleh jadi ya coba nak merosak anak lebih banyak ketimbang saya mata pak anak bener ini ya bedet saya mata pak anak yang keluar dari bedet saya merosak lebih banyak apa HP aja deh mungkin aku HP raja jadi itu tak bisa aja kau bolan pengarang abah tak nyongo bergembar sina tak kena kirim mimina kana besok tak jongo maneman mungkin gambar vendan anjaring bang likuli nero orang kan hari ada jangan boleh cuma dengan corona mau tak ada dengan taon jak HP ni si taon kape tuh males
Orang nak kuah HP. Kecuali macam enggak kiai berada sudah ngastani HP berada. Ribarin boleh katamu yang anu elengkiin kiai. Bek sepuam mon, sepuam dari Banyuwangi. Macam sudah ngastani HP sekali. Mon dia apa? Tahu dia jangan. Oh, mon gini nak gua aja. Harus saja. Mian mata anakku ke, keng jecer ke, udah dalam. Maka si atepak serajir kondi deh. Besok tak tahu ke maksiat. Wow, maka kebusiat tahu. Cak masuk cek. Habis saja. Mata ki beres gitu. Habis saja. Aba dereng nyobulu bah ngocak gule ke, maki dereng retin lebar gule tanda. Suntik ke tak beres jejak. Usah vaksin je. Ia mun gi sehat ta mata beres sehat aba. Mun dereng bini retin, pangocak retin, ya biasa ke. Ambian je bu kesambu mun malaikat tandi itu sah. Arapa? Je tandi nafsu ke. Maki ko tahu. Mun gule banemian jaring itp nafsu, patandi atu sabarem majak pakuntero. Mayu tes mayu tes Mira mendawar saja. Ada letina lah. Ambian mau nandi mobil mapan harga 450 juta. Pajero dah sediaan doh. Hah? Alphard harga 1 M sekian. Ambian nandi mobil gini. Pah nemu mobil si mapanan boleh. Terus. Makin kok. Are, dalam. Oh, jadi rajan dayet. Are mun memari bae berapa? Are mun mari ku laku le magile genteng bah tetemu ben dalam si anyaran boleh. Terus. Mati. Rajin embian retin aja mon. Bah tetemu ben seretinan boleh. Terus. Makin kok. Nafsu kita bisa kan. Non dua menon. Hah? Menula malam pada si nundu 40 tahun. Pada si nundu. Pernah sekalian tengah bus ke langit sama put Ahmad teh. Bodoh. Lambok deh ke. Cet pun nundu tak ketemu ban maksiat. Mun setija makin nundu ketemu ban maksiat. HP ni ruang. Tapi saja masuk selama juga banyak istighfar. Begitu kang pidato nak, Allah haram todus kana keng ledung-gadung yon. Ongku todus. Billahi ya todus. Tak sesuai juga benda aku nak. Kok sesat aku laku falimun bi ilmihi lam yaqmalan. Mu'addabun min qabli ummatil wasan mon pasta pak karo kok mes-mes kada ka. Orang alim kentak amal laki kengku ni kacaca mo dulu laku ibuk tepuk sebelum bisa nyembah berhala. Taring mes-mes kada ku. Emian bunda gendaan. Keng de bunuh lama. Keng mun aba remikir katusa manono pas apa sih morok ke kok. Padore morok sakali. Duk, jadi wah bodoh pendaftaran setunya. Puru orang tadi itu sesekali oleh morok. Marah, siapa sih morok kok tertawa? Sehingga lo. Sayyidina Abu Bakar pernah duka. Amak nain sumastaqamu kak itu sahabat selain bahadebu. Sumastaqamu dia orang sedang ditusa. Lebura laku bagus menurut tak kata mana laku coba. Darmaja pun Sayyidina Abu Bakar. Laqad hamaltumuha ala ghairil mahmal. Menambian nama ayat kada nikah berarti sambian menempatkan ayat nikah pada bukan tempatnya. Sehingga ngastete ada orang yang lepot dari dosa, ada orang yang lepot dari kesalahan. Mungkin hanya mau orang bakun lebur ke dosa, bakun lebur ke kesalahan. Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Allah majulah. Nang pada tak ejop. Manggan Abu Hanifah, maaf Ahmad ibn Hanbal, sahibil musnad, santri Imam Syafi'i. Mun temu benar orang bakun ada buza nikah. Ambian deretan gula lah ikwa. Engki, sengak le mun ambian masuk surga jak dur nyelontur, gula tak kota masuk. Le gula sini ke kia. Gula makin ingat teretanan bandreng nyubulu.
ambihan mun besok surga aja dulu nyuludur gula tak kau cicir sambi gula magi gigi tak harap aja mak bocor temu gula ambihan ke saanu tak masuk ambihan caca menurut lamba tore norok dah iya mungkin tukang pidato magi siapa tahu ke dah iya main norok gula gula sini kaki ya gula mun masuk tak dulu nyuludur ambihan tak kau cicir sambi aja gula dah iya lepas masuk ya keng mun pada tak masuk cari seharian deh keng pada tak genan dia keng mun jan potongan masuk ya lain bon nap ngerenap dinan terakhir norok hadis ki selawat selawat mari bon iki mungkin sedekah, lihat sedekah yang enggak mungkin sekunir kan. Gula mahatora, wahai para bapak dan para ibu. Aduh, komat ya kok. Gula ni, mun aku umik tak bisa semak kak. Gula potong ni kak. Ni kak komat pon, ni kak gula. Ni kak gula potong, ni kak. Ni kak potong. Mangkada ke Mekah pertama lamba main badminton benih bini. Aku karo yang sang das genteng bayu entar rabu gula kok bobo. Iya yang tahu morok antar ke atas genteng. Jadi sakit sedekah tikal magi sekuni imbiana sedekah paling buruk kau laku ni saya kasih tahu orang ni masalah sedekah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin mara sedekah jadi ya kesedekah tang rezeki se ibeki anjiri kesedekah sebelum ben mate salam mate bah ngoca dumai pemate mangken ya Allah saking pemate laku duman dalam abdin terus sedekah lambat mangkan gula matur ka sampean tore pompong kita sedekah pompong kita irbai arba ya on la mate mian magi arba magi sapa tako tin magi sebu dak masalah arab puja kanjeng nabi ada bu walau bisyikki tamrah magi kun korma serkokel oleh ke sedekah ke masalah boleh sebu banyak je lah sebu je lah keng gula ngabala orang yang kami terminal 2000 pun jagun ngabala ya dah jagun ngabala sebu dak masalah keng orang yang kami terminal 2000 pun jadi apa jika orang tak terus ke terminal lah ya nyari gambar si bakpan mapan doang mon sebu kan sana songotan aku pedang boh takut orang enggak nyari bede gambar Pak Karno mapan lai pelai merah ngabasaki celep ke mata coba mon bede madrasah kantok ustad guru entaren ahli berdiri selai pelai merah guru lambar sabak wah ka amplop beki ka dinto ustad karena pasatan bekoh yang anu ustad gula polan minta andi dan keng gula tak tahu tandi ilmu mangkan embian dat saya repot ban guleng itu mojok merah mon tanya aki wan ustad serenya mana nan embian Durahman dah dia engki kau bosang ngono Durahman masuk ya kau sih Durahim teh kau bosang sekali aja apa ya mai kau bosang jarang jet pan Durahman jet saya pelak pan Durahim jet tak pelak sekali di sini open benda sedekah insyaallah barokah insyaallah manfaat dan insyaallah selamat sekali dah Ramadan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.